سلام، صبح بخیر. امروز 24/11/1404 صبح 7:30. آقا یوسف، اینم آقا سعید. آقا سعید کجایی؟ اینم آقا سعید. جای دوستان خالی. آقا رضا کجایی؟ بیا زود بیا. خواه بیا. سلام، صبح خیر. کاور برو. آقا یوسف آشپز بین المللی الان میره یه دونه میخواد املت درست کنه که مشتی. فعلا آقا یوسف، آقا سعید بیا زلشی inşallah. O da آقا یوسف sağ ol, aşpaz başı sağ ol. Bu da bizim omletimiz. Kaldı yemeğe. Yemeğini de yer be. Ağaç sen omlet pişmezse ben gelmeyeceğim da. Hala elimden gelen işleri anlayacağım biraz ha. Yaksı da. O iş o işler. Ağa Seyit, ağa Yusuf. Film diyor. Maşallah be hacı. Maşallah be guru ve senefere. Grup pay nefer de olacak inşallah. Aynı nefer olmaz. Ya da 6 nefer olur. Ya sene. Derbent, Soğuk.